Ciarraí is Gaillimh tris páirt lecha dlíam miocha go dtí sa sé. Cénsar cléibh chatra Ciarraí, má darmad donnacha a haman trátruachta. Ciarraí an rundtid se thugus Micheál Burns, fíor chrochamptir agan an teach Ciarraí, slú bra bailí isteach. Níor dáir sinna duit me méile chúl, déile tróbáach tá seanta Johnny Cillian Trent, cur a thar an trastáin a Gaillimh mar gra an táhailt i cúlbar na Gaillimh. Us an Pascal Clifford Trent is bhí sé gira cúla áil ceapan cínteach an cúlbáire an ánaige. Séidir Johnny Éimeann mar gra agus well tá sé dul isteach cinál cul de sac an sin nach Shelvig na Gaillimh rís agus tá prasach dente Gaillimh seo seantar cóla Ciarraí agus táhailt dente Fátarais ag Keith Evans ar deire ach brontanas bhíon sin ó chosantóirí agus ó chúlbáir na Gaillimh an áiríre. Bhí sé ag Brian Cogger is an táhailt ar géad íireach an sin bhí Keith Evans an áit ceart. Gaillimh sé gur a heachtar nonsaí, Matthew Tierney. Ar uchtar áard. Holtig Matthew Tierney nis. Pass Fátarais ag Matthew Tierney, iligéir Tierney agus Tierney a chur isteach sa gól. Well, leanna sé isteach an sin ar a tíomh, ar híomh na lábha deise, agus freigra láthraach an na Gaillimh. Se hagan íireach eile, sleanna isteach, níor mór an cuachta, ní raon gá, snitsa isteach, ar híomh na lábha deise. Shelvig Ciarraí ríist. Burns an shot. Burns faster go dí. David Clifford, then a hunch deal. Clifford and third free. Tá tape Mogan Stua. Agus brat Roshta ag David Clifford. Brennan Sean Escudder and Finn Farsham won the Kerry. Mochar David an Afar Garwan. Kick war ord agus gná horror. Sean O'Shea Chachtan Chohanish. Garristeach ar híomh na lábha clé, tá sé stopped in sin ar eisce David Clifford, fiú níos fuide amach an tam Charlene Carrick Goig, sin dábhar I chéile don dríadóir seo. Gábhrat aráiste ní chéile aimsithe ag an tosachas fearr tá gimmert Peile faoi láthair. Se léimh na Gaillimh ríist. Gur haft tras an seo se de, ó sí mat donnacha, fearr litir mór, reisce. Matthew Tierney a déanamh go maith sin, bhí níor mór an aige, bhí sé faoi bhrúach, bhí sé an annig chur thar a trastáin. Antas pontas an Verdar Parke. Níor an lethecin ag sin I chiáil. Ciáil isteach an sin, Lee Roads War, ord, isteach, cúlbáir tatamach, tá si dáis, ná na tí an gólbáir, David Clifford, an áid ceart, ach don dara úr, brontanas, tucha ag Gaillimh do Ciarraí an seo. An Lee Roads ord, den cúlbáir tatamach, bhí si an na lec, ach hit si bhai, agus ní bhfuil Clifford cúl níos siimplí ná sin, go ceann bhád ceapain. Gaillimh teachta teáinis agus Fionn McDonagh as má Cullen. Leis go sí McDonagha as ní bhainna litir mór tá sí sin builte ag go sin tá sí builte go deas aige. Ceann Rosta. Scór fear ní bhainna. Ciarraí teachtaríis is Joe O'Connor. Chur machar tíomh an teochanis. Keith Evans a teachta go láidir. An rothir Keith Evans is bhfuil seantar a cúl, well ba sé sota na cúlín, beidir go spás os a chóir sin. Gaillimh teachtanis, cúpla scóir a testal ba thug go dóite. Tas chur a trasta teochanis go dtí Shane McGrath tart faoi agus í builte go deas ag fear dún mhór. Broth Aráiste, ceann bhí testal agus be cúpla ceanna le bhatha. Builte go deas aige. Matthew Tierney teachtarí sinis. Gaillimh géireamh. Broth Aráiste an ceann tuite me méile chúil, bhfuil seantar chóir se scór an táhaite go gólbáire. Agus faoi ró, stoppaí an sin ag Shane Murphy. Agus well, tá sé sin donna chamála scóir de Ciarraí. Slua an tásta le sin. Seach an rís pastas a cha bhí an cúlbáire ar an áirde le sin. Faoi ró. Bhí teachtarí sinis.
Cosíocht as, should the Daniel O'Flaherty third five, O'Flaherty a Buaicphointí as. Farla, it's Knock the Cahrach, Born's Rock, Knock the Cahrach. Jas and Chin le Halo and Gustin Torres and Chin. Buaicphointí Jas Ray, Lloyd the Hego, Jacques Coolin and Ish. John Maher Keshtu, Ton Shelley Fotze, Kerry, Joe O'Connor. Shelley Chonish, David Clifford Costa. Oh, Tashishin Gorahara Traston, August Vishishin, the Titsum. And they the whole, he's Samarosha Geshtu David Clifford, V. Eamon McGrath have an Ernord and Shin August Visha, Dara saw what's what that's into. Shelley Chonish, John Maher. Maher is down a hard ball. Chaston Jugger Trainish, Finino Lai. She forced again. Gaillimh cool Iber Rashka Finian Rees. Ruhr Justin Shosha that Keane Hernan on a shot score is back and Keane Hernan's a goal. Nish go Tubman Neil a cool in is in a forne. As fair now in year a reach near a court Schnitzistach on Kriech. I go Gossendor. Kick Machnish cool in Atra. Gaillimh Chaka train so he the reach. There's a Shane McGrath. Fair Tivlish. John Maher, Rashka Maher, Nish, Maher Costa Hart, Maher a Bolag, Ton Dara Cole scoring in the Gaillimh in a much couple of nomads. Fortic a Gaptin. On to Spontus took a Johiga. Costa Hartachin, I was Oracle, go board na Hangay. 3 goal in this score in the Gaillimh in chop. You look go Holy Natra. Yannock Kent O'Rushton. Job on Maksha Akka. The Shane McGrath, third 5 bull single, she goes, Will she send to she go Haradraston. Brought a rush to stand a 4-year goal score. The go Hulin Deog Atra, throw the Rohan Trust of Darla, at Gaillimh Fresh on Chachtanir and Leiruncho. Unsi one elevator, a Kerry. She score on Dernock, Daryl Lobos come on the Clee. Tasha Gavar Carrot, Tasha David Clifford. Clifford Carl Brosnan, the Gimmer Sigur, the Kegurach, the Irit Kahal, in there even a lot of gesture. Free shift on the Gaillimh, thrust across to Ciarraí. Lena Melifoka, Neil Tasha Hart, Points on Tiev, Aka and Cho.